kinda batal tingan na lumutiri Kalou. Gasbulan bisa semaroti uma weekend. Na matakan dai. Kena mas ini beboro tegna Kalou no bula kin no bula. Mena kunyana no Vosa no ni bobo edim en lomanda. Na matakasaka dai. Yan sa renang na ito kan. Renang masa. Nawali na Andre. Raman matakan iku. Nawali na may ti ko ranang ni mas. Okay. Kita tu war talaman nga so na bakasama ko ron ibu kikenda. Rambut libu takan nanda bakasama nanda paparaw. Recording in progress. Ya so nga nanda wili wala tambo. Okay, mara nanda bakila na Manoa enda Kalou tiku kina. Okay. Nombor tambo gure. Ada mantar mata ni choni wasi todo chikne wal. Matanchoni tolu tikina ewalu Okay, harida? Ya. Okay, kira-kira tu liga mendang Alube ni te voro kokoya sa ibalbalada tiko ni sa ibalbalada na te voro mai na ibakatiki vu na buku ni ka ongo sa barita kikina na lube ni Kalou me bakange abutaka na takataka ni te voro. Okay. Edane na mone ko voltambu kinna. La son tiki di voltambu angori. Kau pinakata bata kapso na mustadi bakata da kapti na noy. Okay. Rawan yo dua wakare tanto na study ngori na lubini da lubini tebor karuni lain korre tokera itu bango na buku ni kangori kaongo sa wakare teki kinana lubini Kalou me bangi abutaka na takataka ni da ni tebor kaya ko ni toro wala saranga na po mala ni posya no na wakare teki na da na lubini Kalou suma dal devi kem tu abol to babalang itu. Okay, kau kaya na nangun ko tambe kina mo takama no mustadi mo testa kana rambo liyo ni kay so bakela tiko. Okay, kaya kayo no bol to babalang to pululi ka mo na tikina. Ko atos ngawi tension gor. Ati kaya tu ni bakarita kina da. Bakaristo na lubini Kalou Okay, bakarita kana lubini Kalou. Do mandare kina ka babalang. Verse John 3:8. When people keep on sinning, it shows they belong to the devil, who has been sinning since the beginning. But the Son of God came to destroy the works of the devil. Okay, bantu apa ba? All changes. All changes. All changes. And I which ko bango bi out ko the Son of God was manifested. Bakarita kina da. Na lubini Kalou. So igor ni tambe sartonga toranga na bakasama ya. Na tabu na buni nonna bakarita ki seme
na manifest ko eh. Torna pakasama, why was Christ manifested? Torna pakasama sa develop ta kami doon mo serious ba kawakin. Doon kaya so na no study. Anta tarana sana no buki ko morre na rambilia buni kai ko vakila na buku ni na lako mai. Na non deva kambulai, lihat mata na clue, berarti ko bata kiket. Oke, dua serai ko sa tonggol. Tiku pikiri, jalan dua serai ko sa tonggol. Meba, dapat ka na tebur. Nera na tebur. Oke, mebangi abu tako ko ya. Chono sevi ba? Matanchoni wase tolu. Ginebi. Walu, Dapat kita total si lutum bera chu. Sonia. Uganda Road. Nangon siya lang guri anda pernah ka mundaw. Okay, dua ya. To defeat the devil, Rabu ame bangia butak. Tata ne tebor, semen gangia seranga tebor. Okay, dan petong kiri. Okay. Kalau aku main na Roma wasia ono tin kan dua, na tapi tu kono biko. Itu tu ando mata cil bol tambo, okay, tu ando. Na ando baru tanam peni, mo ko pala na cil bol tambo, ciko tu kay turgen pento alam. Okay, abarau. Okay, tu tiga ube Manoa. Matelete no mu mandana Roma ono tin kan dua. Tamoi peni. No mu mai na taito rua tin kaba. Taito rua tin kaba. Vola mandanga no mutikin bola tambu kun lega tegir ton kera boy. Nang sarkai kadi bako kino rage vola iku koya. Okay. Ada tarabi tamoi peni wa. Anare talmele panoni. Ke no mandanga na kalatia tolu tin kaba. Isa. Okay, Emily Matewai sista kerkere ipiriu wasetini tin kadio kina rosunga bulu. Ipiriu wasetini tin kadio kina rosunga bulu. Emosi malambana. Tengah kisi cungkur ribale. Ipiriu waseva tin kaono. Nambuka matani desol naika limatini. Filomena serra nomuna matani pita rua dio kinatini. Sandum esposo da sonada la Galaxy J2 Core chingori kay usichona da soneka biotini iko limatini ke Galaxy J2 Core ke bakao chingora wara ndur banua nom ni mai matani pita rua ros ngabulkan dua. Okay. Sony Karoni Koronida wase 5 tin ka ba tin ka 5. Meme Hope Bumbula menambua. Okay. Kalatia sorry. Matani pita rua ros ngabulka ba. Okay, Armani Silandi Andra Melisse Mrs. Fakau kilani tu saat kumba bulon dada kai. Tuku bali. Okay, cukup balik. Okay, no muna Filipai wase ento no nakalatia rurus ngabulu. Okay, dua no main. Okay, Melissa ker no muyale. Okay, di talent dorong cingor. Mas tepe deli raya si kenise cukup mai vale. Filipai rua 5 kina walu. Alright, penero kolemba 1 John 3:16. Second John 3:16, 1 John matani choni. Okay, tu sanggai rai di bat sare seba matani de solon
Thessalonica wase ndubati kina tinka ono. Sanga ito redi Sophie. No muna choni wase tinka ba tikina indua kina tolu. Oke, to bare to pakasama. So ngoni kota kapan musta itu. Pakari taki kina na lubini kalume. Bangi aku takana nete abor. Kembali. Na Navitalai na buni no na pakari taki okoya. Na tawana chuni voltam. Why was he manifested? Doto sare tangori to defeat the devil. Okay? Matandi choni ngori tolu tikina wa. Na Navitalai so ngoni wa kusang bare tani voltam. Kikori mandanga vida. Kila ikon dor kame guide tiki kuchu no muna. No mu wul voltam boy. Rono tega buke via ungo rawa tega bundo no bango kusanga itos chikulo. Ocha so ngoni ko buli so kai ko rongo mai mi wala. Dono mo exercise books in dono mo lecture pad. Wala hati ko kina. Sage la ko tunga. Ngona ngai ko wuli wala tambu si ko rongo buna ko re dona ka kani o si ko sama seranga kira ka wuli de tiko la ko mai membita. Sing tukun men doanga no munda bango sa uti bandu. Okay? At least me raw mandanga no kilati ko iko ni ko ta kapati ko indona buli. Ka nabuki ku chuna bingo na ban rati ku tiko pakuria ka baka simberi ding no lamam bisa ko ekedem kem don do buna usoro ngonik sarle buna utaka o chaga sal tu son ton tin volta bi ko singa kila do wil volta bu soro ngoten to ma dalon do buna u ko rot kin total tin volta list talba bi badu ruma talba no mu list ke sa ko te oke ke bal da ban rati ko tal singa na tori ko balet niko do tomana te no bul volta. All right, why was Christ manifested to defeat the devil. Keturre tang kaya. Oke, mai tama teliti. Roma ono tilkan dua. Roma wase ono tilkan dua. Mundo bakatal nga kina nindo sa baka sami ke mundo sa mati sara kini valvalda. Kambulo buana Kalou ena Vosa Jesu Kristo. Oke, reda. Dua na kayak san reda lami kino Kristo, baleti kenda tu, metu dawa. Mati, lebih valvalda. Okay, to annul sin. Valvalda saranga be bakarusai. Ndam bula taka kenda. Vedi Kristo. Okay, so arin bitu tekaiko. Mate na I valvalda. Kayak sa bakasam takang bula bisi nga dawa. Se chico se sen. Kalau sabakila sa tigo bombol mulum taki sabakila okay sayang ati kono non may mata chisu. Ano nang gumbulay? Okay, do kotaraba. Okoya kasolikoya ena bukunda. Okoya kasolikoya ena bukunda me boli kenda me ne bala da kirenga. Me baso sabata ki kenda bua menda nona tamata tale kaloma kata ena daga binata. Okay, so nata kita bakasama tongore. Ego haran bitanga okay, mera me ko tomo kana viva kambulay to bring about redemption. Me ko tomo na viva kambulay e vida I correda chukikere. Tome pen? Kinatin ka bangor. Tome pen rongo deo? Me baso sabata ki kenda Dua. menda tamata tale Okay. loma kata ena daga binata. Ki warre da no go stari talking. Ko tomo kana viva kambulay ngo weekend. So how was he manifested? Tapos na puno may pakarita kikino ko bangya putanda tangan ti borro. Okay? May pakorsani balbalda. Okay? Kau teman viva kambulay kinanon bula. Okay, tay to rutin kabaya. Pata prakaron ko ni dalim rosol kan dua. Ade ano na weekend. Siya ari so ba kay Amiso ko ya. amiso ko Iya, sininduan. Oi. Kalatia tolu. Kalatia to. Oi, okay. Yala ko ilmu kalatia tolu. Tika ba? Kalatia tolu, tinka ba.
saboli kenda na Kristo manibedin rubi ni bunau. Ni sadun rubi nga kokoe ena bukunda. Ni sabolai sadun rubi kuireando asarumbe ena kau. Meadha kina kakani Veivakararamataki ena parama ver na vematin tutai ena buku Jesu Kristo mendarawata kina nayalo kayala taki ninda saba kambota. Okay. Nada beto berawat. Nada pun na pakasam beli pun tore tikir. Pun na pakarita kyoko ya. Meroni dab. Raw kini bikin taruh mendor rawat tal na dab. Na yalo Okay. Na yalo. Kaya sangke pawili kami kaya ito kalte wasi tuli. Sar kalte wasi 5 na buoni dab. Yalo. Mbati ka pakasang ni matyo ko ya bulu tu taki melako taki. Kasi ang lako may na dab. Na yalo tambo. Kaya ngori kita mustadi. Sabi na kan kita san kilati. Okay. Mati na Kristo memboko nondi balbalda. Sanga mo waka nondo buli mo redi ko na lalo le. Na rabra todo ko. E tukuro ne bol tambo. Na buni nona waka reita ko. Okay. Why was he manifested? Ndo ko tuare to siguro que me tore da manda ko luti ai 5 ros ngabulkan 2. Karon ko rinita 5 ros ngabulkan 2. Dan kango. Okay. O kwa sa sianga buana dala sangisia kokoya me isoro ni non de balbalda. Me baka dor kina weekend na vi baka ndonui ena daba. Ena bukuna. Okay. All right. Merra ni lite ki kenda kina daba. Vi baka ndonui lingas to righteousness. Bati ke sianga ya kenda na chuku ngana daba. En butu onda chuku ngani balbalda. Okay. Buni no may matyo ko ya makaku no may maro takawala tonga iko. Na baka sama ni okay sama to chisu. Aboko de nogda. Okay, sianga. In order to lead you to righteousness. Me ko tiken da list tala ko. Kinambula bakaluya. Na kami ba iliana tomata. So, to wala ken to me list tala to square one. Okay, ko tiken to list tala ko. Kinakaya. Imbiar ni balbal. Ko tiken da list tala ko. Okay? Ko tarap kalatian dua pa? Sianga sinindolo kalatian. Ipiriutini. Alright, kembali virtual ente okay. Awuli karamande ai piriun dua pa? Agora kaya tukuna chico. O kwa sa soli kwa ena buku ni nonde balabalada me baka mbula ikenda kina mai na bura daungo me baka na loma ni Kalou ko tamanda atora o kwa sa soli kwa ena buku nonde balabalada me baka mbula ikenda mai na bura daungo me baka na nona loma me baka na loma ni Kalou ko tamanda. Okay, dona na koto mo ko dona vi baka mbulai. Pa uli ka tonga baka semgo kaya maro taka chikino ya. Hada me no de baka mbula, me baka na loma ni Kalou koto mo ko dona vi baka mbulai. Viau. Mana rusa, mana mate. Dona vi sereki. He provides a new deliverance. Au maro taka chikino. Maro taka chikino na boy baka rite ko ka. To bring about a new deliverance. Dona Vesereki wo kinungbul. So vesinga to kaun bara tu bula vesinga da barkanda vesuki chikina da barkau au masakela chukine da do tatao chikin ngumbula nikwa ni rawa ni sereki kana buna bara te moka okay ade non ni pirio tin ka dior sabulu Nogu. Ya, ni arabinak. Sinara binaka. Iperiwa setini, tiginatini kaviwa kina rosangabulu, okoyango, oike mundo na beokani, ninda sanga endo rawa, menda zulu kina longi tampusara, ena buko ninrai tisu. Ena salabo kambula, oko sanga vakataravi kenda kokoya, ia saka e zulu kina na ilati ongoli na yangona.
Okay, so may vakarete ko kay was manifested no vakarete ko kaya meron ni vakaruta ko maybe kaya kenta rawata kino na dab a new and living way endo na sala vo kadava kambula ayaw na sala ayaw na ndina ayaw na buni dab kem do na vamureti ko na buli to kabati ko mewakalandi ana buna unta to ultanga chukina. He came down to your level. Kento saga merito kento to na ruan nga uni sala ko tiko na lomani daba. Vale tambue. Okay, langsung bumo koya. O te sange mi daba. Vika udai ko koya. Ai na vika udai kim pati no koya chugo tuku na chungur. Sa wala tuku na choni tin kabaya. Ono ya una sala, ona buni bula. And okay, tore da chike. Ni koya talanga na sala wo kadaba. Bula. Ke baka me asengi ni baka reita ki o koya. Manifested. Kento na siyang niyado raw kina lungi tambusar. Baleto ko nga mayado medava. The new and living way. Salap vo kambula. Okay? Arbo eksa. So nakaway ko barre de san ko mata o yoki mata tani bol tambu kan barata taka chulo man bal tambu. Pagare taka chulo ko weekend to the new and living way. Weekend to na siya machiko kalande ng bongi. Ana buna to may tarachu kina na daw. Na italo ni daw. Ni man ray Okay, ana buna nda barre de kede kina na yada ni man ray. Ada maksud man ray daw raidi. Man ray dapat tali. Continual. Ay, man ray satu nga the continual bread. Man ray dapat tali. Man ray ni Kalou. Man ray ni Kalou. Man ray dapat tali. Man ray daw. Tuan. Okay, daw ya tuni. And in the new and living way, kenda lako chikin. Okoya nga na new and living way. Nangoni ko sabi alay kanakina. Okoya na daw. Aliado talako me man ray. Nila ko lakungo. Ator. Ngona dawa en atiko kina na man ray na available kina biko na man ray. Turba ko koya dawa. Continual bread. Man ray ni dawa. Koya na tiko nga na mate ni Kalou. Baleta ngona na new and living way. E kau tiko na ngoni sala. Ator. Yado kino koya me man ray ngo. Yado kino koya me man ray tiko nga. Continual bread. Yado talanga kino koya me. Tiksa. Oda. Ator. Man ray ndo tuni. In order. Ken bembale no mbula na bune no laga mo karisto. It should be in order. There shouldn't be chaos. Mitata share tu no mbula. Okay. So yana ngono ko na pawuli tekni volta mo ko merani buki ko baka ramba ile buta ka mandanga na yalo ni daw. Ki karisto ke na itukutuku ni na buni mai baka takilai. Baka reitaki mo ko manifested. Kora kamera kavyo. Tala solifikante sono mbole giving us some sense of direction. Uno tala otsikina. Kutu nonda toso in the new and living way. The bakare the why was he manifested. Baleta chuna bakasa mongo. So that in our journey should be purposive and goal directed. Kebakasianga will shoot at anything and everything that comes across. Ang do yata kilomani so glutu. Isianga ni purposive directed into na goal na nonda toso. Kan gaya kini andong taverlela you shoot at anyone and everyone. Doang na ka anything and everything ata ko sumayo tatabugbugara roto kinalamanda na may liabotin. Kaya the new and living way. Ipriupa atin ka ono? Ipriubatin kaono ena vukuni kaongori tu torundondo kina tiko baka turang loloma menda vina katkina menda lomani talenga kabukei ena ngauna ayanga kina. Okay, da torondondo kina tiko daba. Loloma. Merau ninda? Pinakat. Iyo. Kalau mani talenga ena ngauna daba. Ayanga kina. Ay meni. Kembali satu kulo cukup ya una daba. Lak mo karisto merau biau me torondondo. Tu have access. Okay, se me bagan data ko ya. Induana salango. A new access.
Sekiwa new access. Ma ngon sa me utoron do kina yau. Salango. Au senga ni ata kina na daba. Na rere ndo mumbula to utoron do. Okay? Toron do chinga iko. Kun lenga takasu na mbula kenda pakila sona ka bebe lenga. Yo sa pala kati koti kuna Kalou. So sa ke dombora ni ala Kalou dundu. Ala Kalou pakan to mumbula. Iya ninda sa tos tikani. Karo no dombula senga. Kenda tamata chinga anda tos tikani. Ngon da bia lenga kina na new and living wingo. Na manrai siang ni manrai wala nga may low kana tiko na ngone mbui tu kina na daw na kambui binaka en lomani wal tambo e di labi ko chu kina na rarama ni dina mana tu ni dina ditu karistochi so e yusik sekiwal ke bakai ko sa sanga tiko ba ko so ka da bakadal kata kina mbulango da segani na kita tik okay bala tanga na mbulay bala bala tachu weekend no bi mata kali soro ko kento sa tarachu maya. Alright. Kota raba? O nambukan ba kayo? Matende solo na ikalima tini? Yo kai, matendo soneka, o ste lima tikini tini, o kaya kamate ena Vukunda, mendambula batakaya, senda yandra, senda modeng. Okay, mendambula batakaya. Rabuno na lang mo ka, meda. Ko meron sila weekend doon ay nui bo, eh? Okay. Kaya meda ka kundo daw. Okay. To lay the basis for a new relationship. Doon na, Veivakararamataki daw. Wow, dambula bata. Dapat ko nung Vosa kay? Bula bata? Dambula batakaya. Okay. So talking about a new fellowship. Teka buta kayo doon na Veivakararamataki nila kalako. Okay? So we are not defeated when we fail. Iko kaya enru ka nga nyo sa asor. Wunda na bakarita ki mo kaya. Meron ni teka buta kayo doon na Veivakararamataki. A new relationship. Say new fellowship kayo pinakata. Na fellowship ko ay maybe. May 10. Let's tell may. Na fellowship. Okay, mata ni Peter Rua dio kinatini. Iya, kue kimdo ne tempat makan tingkat, makan bete berkurang, makan jual sebab, tempat satu kena nak Kalou, menurut kereta kena nak binaksar, kue kakak dia bikin dia betul betul kena negara mai bebas kumbuitak. Undo kasang in tempat tu kena liu, yang tu sangge tempat ni Kalou, tu asang loman liu, yang tu sangge loman. Okay, so we're talking about a new family. Okay, wakataki la yoko ya. Merau ni sulevia windo na daw. A new family, matambete wakaturanga. Tamata sa daw. Sa tau kena na Kalou. Kana ka quando asanga tu liu weekend tu. Tu asing daw tau keni, ngoto samay daw. Yeah, sa sanga tali ng ito nobody's child. Sanga, kento sa. So, wakarataki la na Karisto. Merau ni sulio ko ya. Na daw. Weekend tu. Merawat ako weekend tu a new family. Doramata wale bo ko kete saba sema de chukina kembal esang ni rando weekend me dirindo ndo bolinga kona ba Texas se dabalina de la lo ki dina tamata Ranger or Texas Ranger lone wolf okay ba men boy to ndo chuga no we live in a family so he was manifested me rani ba ta weekend me nganga ko ya me rawata me weekend endo na mata wale bo kemni sandur muni no bakila chuga Nangona kenta sa toso chikino go igo nda bakila na family ako kenda matanta chiko matanga ibi kalau mo ni bata go di na matanga so bikem ni simber ni shota okay sala kono do vital no ayo Manoa ni tula kono singa ni rula kono singa lo to ka role shota ke jeri mateni ngona kresalis baka bido wi so kenda non ru vital no na bi maru taki baka sarga rosada Ero bikili makao rusando usota makao. Kira ko manisiga. Rogo ko hey hindu yang gor ngana da. Na mata bubal kenda chikin Nene. Ora da wiri nandi. Da wiri ka ko nandi ba ko la kana budi. Sir sombra pale ni nambuka. Banga santa da. Banga inda ndona tama ndona natin. Ndo iyo sa di tungan dorong ni mana samber.
Kolte ngana ki kele ngana motokana serden. Wondo iwanga lako. Sa tibi bola ga wasa sa gale yi tuku lismai. Engai di brother nambuka kali bangara na ki tigur kun motoka gali kotumen motoka me marro ino no bal. Ina wudu tal. Okay. Reda na ndu ya. Sang mal sono baka boso ate sang baka ne biar ngorong dai. Na nonda mata bu balen dinai. Kila kenda sudukina. Eo, da baka samata kana biwakania batekene biwakan lo menut. Viau, kan di na tu viau na biwakan lo menut Amen. Eo Amen. sule viau na nanganga na boleh dundu. Amen. Meu to so tunju na singa kito adi chu bateke Samuel to kai. Kito sa te ko singa tamu kai nanu kito ka totolo singa toka. Oh, sa roni di ke nandi. Pa to ti nga pongo adi ke nambu ke dal nambu to sa durre no vale. Pangata ke no backdrop ko tu ya me to present ke New Zealand. Ke mbalo ko le da bersetti no no lo ni vale. Kito da berlo ba. Ke ko ke le wai ko dra sen la ngai vale. Okay, a new family. Okay. Kaya balik ko mo kilala doon mo to kini doon ko nuai. Alright, do ko taraba. Matani Peter ruwa ro sa ulkan dua. Rusal ka va. Sukan dua. Nindo sa kadibi me pakakin istabo sote kalangana Kristo nararaw na bukumundo asaleba beke mundo na ibakara mundo muri na weni abana. Okay, lai boko en dua na taba. Nai Bakarau. a new example. New example. Ko sing do loloma sana taba. Cara loloma. Ko sing do wosota sana wosota. Iyo, kendo wosta kiko. Iko sana taba. Wosota. Sang no wosta ko alistal. Do basa siwani ko sing biwa siwani. Okay, so he was manifested. Narabu abe bare taga bikente to na taba. To give us a new example. Okay? Iko na kila, kapag sopa tani ko kusingin pia posa. Nanarebe iko baka unruka ulu si satanga nusing ni so mana. Ya, the long run ikon giba kila ni maru taka. Matri ko maru na kemu yalo. Era sing ready ko kino baka na sona bosa iko tauda nandela ni daba. Nandela no mudunru. Mbasura kino no mule. Ya, nisa maru. So taka wendo na ka, sena rere ni matamu piko. Boo! Nona ka ngo lo rei saranga na yalo tu piko na matane tabuki saranga. Tianga, ni oreda ni ona maitha ka a new example. Ona marro ma tanga na kemu rong na didi bala piko na marro taka ona senga ngi tomba le tubu. Ba ka so gen kaya. Me na ubi butu ni saranga ni ya do hai. Tiba saranga mi umbata ningel mi kino nganda no. Okay, a new example. Ana senga ni ava kino na tanga ba ka saman del lomo ni kenta hai. Sanga ondo na ongo ngali butale mo sanga mo le kere da. Vivo sutti. Isa sutti usar rabo sutto dan singa kilani usa dunru sarangai. Arida. Maina no mundon. Sanga ne oreda na new example. Bagarita ka vivo ko na buno no may bagarita kina lubi ni kalu. Okay. Tagalin bichu ko taliban na daw. Maina ndonu kina daw. Kina dala sanga le kere vivo sutti talisco. Okay. Sing do ya dabi ko ya sono mona. Nawale. Okay, matani karun korni da lima. Karuni da lima, tinkaba kina tinka lima. Ni sarawai kito sara na lolomay Karisto, ni kito salewa baka ungo, ke baka samate endua na buku ni tamata kedenga, era samate kedenga. Kasamate kukoya na buku ni tamata kedenga, meraka kuwa ni mbula tiko, meyanga veiranga. Koira, era sambula meyanga bua samate, ena bukundra katul dari tanah. Okay, reda na buno na bakarite ko kan. Sarang na buno na bakarite ko ko to displace who? Self. Atora mekauti kwetani na bosa na dab. Manidam tambia na yau koti ko tani ka na mbula ni non na numi ko nga bakate ko. To displace self. He was manifested bakat reta ko ko. Merawa ni bilingi ko tani na numi ko nga bakai ko. Okay.
Oklan sa usano itakachuri kem doon dambi chungo sa sing doon doon numi kem doon ngawate kem do ito display self. Ator. Tapos sarang tutu kuno ya unggori no lang mo ka saya 5 kau tu bion na kangor ko na do daw. Nanumi ko nga ka kira nga boleh ko. All right. So, dua ya. Dapat nama mateni Peter Ruor sum ka ba? Tala? O kuanga wakai kuanga kadola tanan di bala da ene angona ena ko vela tai. Menda mate tuki ni bala da kaya ni bala dandon ena nantambula. Ya sabe ni kena kuitando saba kambula ikina. Okay. Manifested so that we could have a new death. Ator? Da sama te tuki na daw. Bala da. Kini bala da. Sa siya nga gay mbula ti ko ni bala da. Salay daw. Salay mati. Sama ti ni bala da. Kembali. Sa dambula chunga na buru-buru bala da. Yo sa siya nga daw. Ni sama ti ni bala da. A new death. To cause a new death. Ito sama ti tu. Sa siya nga gay takawa chuko. Sama ti tu ni bala da. Sa ambula ng 2 ambula daw. Abu, enang ngau na sakti ko ngakin na buru-buru bala da. Sige ba kata-kata kay ko juga bala da nombula. Ay ndo na buna basi kino ko. Nanuma, si bala da chunga na yang unguri. O si ambula chunga na buru-buru bala da. Yo sa siya nga nyong gay da, baka men ya. Nai bala da. Siya may tumbuti ko ni bala da. Yo aderin sin. Kator Iyo. Duin bete sondo kabango. Siya sa Mana pakasama ni sada binakasar Oh siya nga isangongo. Endo zaki takachuko rabuni takachuko. Lebo nongo nendo yata sona karabuni itu bakaritak nga biritu ba. Ayaw sa. Siya nga. Still sin. Siguro na bakila na mo si bakila sa nongo ne. Uno rakikira ng bulang gori. Ana karan do taran do bule me ban rati kada ti ana buna ken talako ti ken new and living kay kalatia tabo nga to tin wal tamba kalatia ror sungabul Galatians 2:20. Ibu satu ko na bandio it's okay My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body, but trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me. Okay, so that's how we go. A new body. A new body, a new life. A new life. You're crucified with Christ. You go to that. So you was manifested. Oleh mati kino kya. Okay. Au situ kan buru-buru bal-bal sama tini bal-bal au satu da kenan dua da. He was manifested to give me that new life. Okay, so to involve a new life in me. Kaya kakek ko rin ba. Sa nga mo ba rambay lebu chungkin na numurete tu ni ala na may mata chisu. Okay? Antura rato nga weekend tuntung ayo sa may mata ko ang bukod di bal-bal da chanda may duin dambit yan. So nakabang ko rin ato chiko baka may bikini no mo may sulit chiko bibo na yala ni bono ko lako chikin. Andun. Okay, ko tarawa. Silpa irua 5 kina walo Mai. Etiko na lomo mundo na yalongo katiko talaga bidi. Karisto chisu iyo. Okoya ni sa itobo wata kay na Kalou. Sa sena ni Vakasa manisa mutako ni sa Vakatau watan kay na Kalou. Namatira tigina walo. Iya ni sa kune ni sa itobo wata kay na Kalou sa waka malu-malu mutaki koya. Asa talai rawa-rawa. Memate iyo memate ena kaubilatai. Okay. Pero ko etiko weekend na yalongo ko etiko talaga bidi. Riko nambula ni yalo mol malum coach ko sombu. So he was manifested to promote grava
humility. Kautiko songo. So he was manifested merani dula ko viau na yalo ni davo. Yalo malu. Okay. Kendaru sachiku kinal mol bakana davo. Ruby. Iya Ruby. Ko tu ni volta mu bakana Ruby. Yakin tu ndo al mol bakana davo. Patarna baka layuan ni baka batu. Okay, so no tu barri que tu caristo. Baka rete ni ko mai mernu rede au ne al mol ya. Yana no mando chu weekend tu sesian. Rayo, donde nagana murdu ngabango, na murdu ka be on ro mon en dundu baka uduni bokisi. Okay, albul malum ya. Kon ro batito baka gorila buni tigur kuni buni balambal. Okay, ini do singa barte dia da ni albul malum okay do taka ba, sio taka dora ka yo ko taka dora kere da. Eda tu makanila sa. Okay, so turma me bata que la ko bikin to al mulmulum siro. Pas mo taka sa chu bikin dal mulmulum ya. Yung sa kauti ko tani manin dam. Many was manifested me kauti au tani na yau manin dam ya. Ko to mena humility re na mbula ni daba. Putur ba ko kwando vio si vita na baka. Roko tai. Wer ke na chiwa sa musara turanga nga sa dur mo takaba bir rakabina. No takaba nei ko ke mbula sa chico me sana sa takaba le smoka. Atur que sale tigo no dembula que me vale nada ba viva turanga tegin na sanga kana viva ba ko ba kana de okay matani choni to luono e la kaongo e nda sakunia kina na loloma ni sa soli koya no mbula me ena bukunda endundu me nda sulia na no mbula ko ikiada talanga ena bukundra na vive kani. Okay, to beget love, he was manifested. Meron da kilaw kenda na daw. Na loloma ya. Atura? Okay. To beget love. Ko soli ko na bukunda, kenda to soli kay daw. Kenda to. Soli kenda to wir kanta. Okay, na bukunda na kanta. Atura? Pagkatakil layo ko meron ito uri daw. Ya soli iko ya. Meron indambulo kenda. Ya na lolom. Kembali au talanga muda kawa ya. Yana bukun reda. Na wakanko. Ya na lolom. Baru takile na lolom. Satu mo suli ando na village kaka na toko gori. Kato mo na soko satu umbalo mo isang kay roto village kaka. Ay indo ko singkana. Okay, tentando suli o kenda. Ko tumi corona village. Pelelai. Ko kalelai. Ko lele ko sanga kina na kampa kay kondo via kanya. Atur Mari teman teman bina. Oh iya, saya suliang gori ka. Ko kabina ka mekidi. Kengu. Mekem. Yana lolo mani karisto. Sianga. Okay, he was manifested meto redo kende tu. Yolo malangi sulia sarangana kabina. So nonton bula talanga watakina kalu kendaron ibuli dekin. He was manifested me bangarita watakilawi kenda ninda suli buana kalu. Enda sulia sarangana kabina. Nontangau na binaka, talenti binaka chubiko, kabinaka todo, usually. Okay. Dapat talento, matindi soli ka patin ko, no? Iya. Mai. Usingi do wili ka? Nis Nina lako sa kumay lomalangi ko ena turanga ena kaila kenanta mo niang ilo si turanga kenanta buini kalo ena kaituda kita manda ko irna mate satu bata ki karisto. Okay, sulebi kenda dona daba. Nai nui ya, Nai nui. Okay, nai nui ni daba. Itu nimbula tale. Iya, nimbula ta mundo itu da kita men man. He was manifested. Sulebi ona nui ya. Kiato me umati na numo chukona italo no so kemi san ronga da tipo na ruana isulu ko roti ko kanada lo mani bulumbule
Tabo olo kina na ulu na dapat tu. Lombi. Lombi imbiu na tikina tani. Olo kina na tolona. Buno raki tunga imbiu tu bango. Tu kuna chukini bulu-bulu dapat. Siangan nilala na tao chukini sotal na durma ni bulu-bulu. Misis kuna langi. Sotal na duru chukini bulu-bulu. Ya ketiko nung bambau tapi ko kasama yo lombi kan itabu. Singiroti ko talo mati. Apa mal-malu mutaki mati. Sigele shumekina ko ayana dapat. Ina kadivya utali. Mani bulu-bulu. Sulio ko vya inu ya. Kembali nene misis langi ndasi kelato na ngaunai. Ono go menda bahdi yang uti ukin na lomanda ndeitiko. Ene nui. Itu da kita lemena mati singele shumekina. Keman do weekend ale. Okay? Alright. Kenu tuti. Mana nunga sana. Choy ni wasitin ka wati kenen do kina da. Tolu. Kako daran lo mamundo. Do bakang bauta na Kalou. Do bakang bauta utara. Unga na tikine na bale ni teman. Kepakasa senga. Ada satu kuna viki mundo ni salah kami bakar ruta kana tikina minum do. Kepakau salah kami bakar ruta kana tikina minum do. Au na da. Okay, au na lako tale mai. Kembali karun nona lako tale mai. Bala tini mateni nona lako mai. Aba baka takili ko ano mai mati ko. Baka mal mutaka ni bal da. So le biau dona inu bo. Dolaba ko biau na sala bo kambula. Saka imbitir ke de meki na kona kako ko tuchumia. Baka rita ko biau a new example do baka rita ki bo. Okay? Dona mbula bo. Dabatale. Na yalo bo. Okay. Lestal mai kau tikem do biau. Mundo le tiko talanga na puno usada. Tiko kira. A new home. Kau tikem do tanike. Mundo le tiko talanga. Ena punua. Kau sa tiko kina. Kana puna ko tiko kina weekenda. Na inui ya. Itu da kita lemena mati. Mai kau tikenda ko kina nonda. Tiko bo. A new home. Kana puna. Baka ritaki kina. Nalubini kalume mati. To give us hope, the assurance of a new home. Kana buru-buru na bala da. Ko baka tutonga ni kenta chukina godi. O COVID. O COVID na ngone maybe bachini udu wena singa toka, mai tonga, enene. Inangali marik ya. O COVID. Ambovat. Sengone mai local call. Ayat lewat. Okay, so do vetu kurtal do na tigil baltam no bare ta toko iko. Okay, sila nga bikin to video na minute sabi biya 6 o 8 ko. Okay, dapat tayo sura kay corrida. Nabuno na pa kay take ko. Okay, kiba kasi nga la ko gelida ba. Pagkasama ta kay areda mo sanga so na study ko rida baka mo ro bambule itu nga mo red kin na yala lo lebu ni da. Mindu anaka, Exager vai sulta chupa malo no tos. Okay, kararoto nga menda tuko na bango, mati na karisto me kendi susumi. Okay. Ninda sada ba? Ninda sada mata da. Do mata nga igor ni tuko na. Atora, wa wasi manifested. Meron ni mati ko ameda ba? Kumburo. Me may kengu susumi. Ait. Okay, iksangeron yo. Sayali. Meron ukune o yau. Right. Sayali sangay kunitali. Samati sangay da. Bulatali. Baka takilay mo ko meron ni kune kinoya wena nungu yali. Kana sipi da ko yali tu. Baka samtam da gori. Komanda sige bol tampu tumbi ne to gori. Ko baka ko re kena lebu gori simana lebi da bandu. Sarno bule to kin dono muduri pa balum di song sungulutu Sormono do tak sono mos kabi batakina da. Mataka. Exarin taka patokin dona chikin mataka lain dona chikin ka. Main sormon santa banu mitu aken da baru tak main mission office dona raramun mos tungida. Togitos Se kabakanin karabir na youth.
Roni da kama nonda reading chungor into na madawa. Betik ni bol tambu son kabango. Dala kama iske tambu ngone wai ke ma indola. Indola kina bitamo. Nabuni nona bakaritaki. Why was he manifested? Christ was manifested. Go. Angke lako nombutin bolta. Talk about it. Ngona san talang kina new normal. Sana new normal kenda. Ito pala vision talaga sa program ni kanta para kabon. Okay. Yeah. All right. David kundon ka. All right. Sa Ya, boleh. okay, ero ni bo abu ki kenta to sa bakasama ba isulta toka. Ikur ni vikanda sa vakilara toka. Okay. Matani chono nga sevati kine diwa ina kaongo sa bakareita kikina na loloma nikalu weekend ni sa talaki buru-buru na luben endombongan nakalu. Pokoknya sa bakatumbura pokoknya me dambula ena rukun. Igor na boss ya bakareita kiki. Iya bakareita ki. Na kaongo sa bakareita kikina na loloma nikalu ni weekend. Eda mana matani choni tiga wasi tolu tikina walu igor dabi korreita kin. Ena kaongo sa bakareita kikina na daba na lubi nikalu. Atora tiko ngana matani daba matani choni gor. Don matanga mustari koroni da kaba bakareita wala ngana vivo nuevo wala itu ko kine na choni wala nga matani choni wala ngango. Na bakasa mani daba bakareita ki na lubi nikalu. Kareda bakareita ki na lubi nikalu. Bakareita ki na lubi nikalu. Oba wili ka sombu tuwa ko na kurumbu ital na lebu ni kai ko takso. Kembali ko na renreda chungana bakasa mo gor reda wala tik mantanga ena loma ni bola chungango bakata ki ko. Okay? Endre. Na boleh. Oh. Okay, so kembali sa bare na gore. Bang wala mo ko na daw na loma. O ko sa ena kaungo sa bakate ki na loma ni kalu bikin sa talaki buru na lubiana sa ndumbo na kalu o ko sa batumbur ko me dambula kina ena daw na bukuna. Okay, bakate laki no ko na loma ngo. Na direction ni loma idi weekenda. So love's direction towards us. Pagkatakilay na lolomong ko, na direction ni lolomong. Pagkatakila may weekenda. Direct weekenda. Na lolomong. Aso ka, ikuro ni pare ito nga. Wasabati ka natin ka ono. Yan ta sakila, kapag dinata, na lolomong ni ka lo weekenda. Harita? Lako si kami bide. Weekenda. Correct. Na lolomong ni ka lo weekenda. Sa loloma na daw. Nakalu, ia kokoe sandau tiko kena loloma, sandau tiko bate kena kalu, asa tiko nakalu ena na lomana. Na intention, na inaki ni loloma ngo, medava. Okay, to sar the direction ni loloma towards us, ngole me weekenda, na intention ni loloma, na inaki ni loloma ngo. Vidi, nimbaleti kenda. Weekenda, baleti kenda, bili kana wase roti kena tinkalima. Ko kapag wa muri bola do ka ko ni lomani burubura sena be kasa baka burubura ke kasa lomani burubura endua sa senga ena lomana na loloma buana dava okay ke balik sa reda na nakini loloma ni kalu evi directed towards us dabtale like intention to us or habitation na tiku ni loloma go bidi okay habitation in us. So ik reda towards us, to us, na intention, habitation na tiko in us, weekenda, vatin kabitu. Dapat ko na. Ena kaungo, saya to kina me lebusar na loloma weekenda. Ninda sa toto bata kaya, ninda sa tiko, ena buru-burongo. Mendan dondo kina, ena singa ni dava. Ni lewa. Okay, love's work. Na taka-taka ni loloma ngo. Maybe they with us. So intention towards us, so direction towards us. Intention to us, habitation, in us.
kena taka ni lolomango dapat tuno ko with us taka mataki kenda. Okay, so mo ni study no lako ndara maraw taka chukina no banga ritek na lubin kilo ko to ba muri me so na loloman ni kilo directed towards us, its intention to us, its habitation in us, mataki na daw its work with us. Okay, so na Osa tahu sing imbit tu na kena papu in balat ni kata menda vital no matilo no sanda wil to nga bol bolai. Okay, ndo bitu kun ka. Ano sabi harus kento ya. Kaya tomana no mustadi. Iyo. Arta nga na bosa paka takilay viva muria so boni bol nicho. Mai, ndo biya barta ka. Direction. Direction Towards us. Wasya pati kina diwa. Okay. Love's intention. Tingnan ka ono to us. Love's habitation. Karon ni wasay root tingnan kaliman. Matention chinga. It's him in its habitation. Love's habitation. In us. Lomanda. Sangay love's work with us. Okay? Wasya pati kina bit. Tingnan bit. So nataka pa so musta di bit to pa so na ba ibambulya na kinibos-bos. Siya nga ni ibambulya kinibos-bos merak kini ko memori tipo. Baka iba isul tagi bilang to no musta di. Okay. Tamay peni sa set. Adi to kono mo bimelin sa ringaran ba na mele. Nabale verse amati ko may New Zealandi. Melisse. Poyakau matake sista Emily oh teo tani altar ngasi chuko bolingo na kala obunu ile buni nilawatu la baka sosubata ngani dang dindo sa rendo chuno nda ka ko ay na uchuna okay kumro bunu ero ndo bunu ile bulu ndo bunu ile lewana tagi. Okay. Dapat tunggu ka, Jerry. Nakawali gusta. Doon na taro. Iksari bola to gore. Ari bola lesu batal. Lesu. Basta dapat nonton tang. Dapat tultang. Nona dapat. Dapat nabuni nona. Magarere taki, siapa kata kilai mai, lewa numbuasa. Tapos wali tibang kata bola to ki apa kata kilai, yoi kurun lewa, magarere taki, tapos nabuni nona baka botui, tapos nabuni nona soli mai. De orto bosan bal-bal. Iko lewa na bos iku kilai. Kau kau bepanga tanga matanga kau cikin tora bunua kilan dua patanga numuni bosa. Ibu ya Kristen menubi mulai. Iya. Nabuni nona baka takilai mo ko tapi may takaw. Noto sangge taka nga. Na kai ko reden ko sama takaw mo ko. Nabuni nona baka takilai mai. Saya tuti ko kendaru sese. Kisah siya ya may baka checklist. Ibu kemenda bahara kendaru chuki. It's a learning curve. Kenda buli chuki na nda tos chuki bisi. Kena Sonaka Santa Kilatiko, sonaka dangay tumi katali ba, sonaka Veivakararamataki ena Vosa. Makatakan ito so bikem ni Rokola ba sa matal ni Silanji, mata mbungi. Iyo. Iya, so batong bitang no takos bangko dari babango na itamba na kanyata, urut chignata. Okay, rita bakanto to vital no nambung. Okay, ni sonaka to vital no tanambung lebu na kaya sa Kilatiko. Renin dua mbaka serua do talaka pakai Veivakararamataki talaga si kurin so nakak sa Kilatiko. Sa kosar chunga no baro ni stadi. Na tanto na kami do talaka wo. Ko. Nada ba Cioè sono quando sa kila pakai tas seri tu Dua ngai tu ni bonam bung yo sangge reta seranga na ata wo ni manrengo ko me ata na chukana da. Manrai tutu ngai.
continual bread. Okay. Dua wala ma usah kilasar nga na ko banget ito kini ada bread of God. Kini mo ni ko nakilaki ni ko narita kini alo. Kini balimbali sa nubuki ko nung bulbalo ito. Ano makatu ni voltam. My people will perish. Balatan na daw. Nasyang ni kila, the lack of knowledge. Nalala ito nga. Okay. Okay, pinapalip sir. Naku masuk ke kanda na Kalou, kaya nung bulan karabita bini ko. Orang sar mo tumun bike mo ni nakanto tun bike tuntur mo ni lewai. Sinda bulan mo na tun ko it's kangori. Kaniwere dia takia, Pero ko sa tao nga tun ko tatanga mirayani. Okay. Ang boleh to na buwan ni turangan ni sa turangan ko may lewa may ng derivato John kami. Takia butukia weredia mirayani. Alright, napalipsar no mas mungkin do na Kalou ni ko kisasing tan do betu kuno do na ka. Dos ya. Okay, tumay telete. Asukan. No bumutuni ndamaru tak nonto nda biwasi na mataga ni ko. Lebuna kain da bulita bumutuni na bukiken. Non bulita bukatiken na no bosan na Kalou. Bejus ani me mas ni vaklonga te kimni bole turang kan lebu mani bota lebu talangan no na bi watawani na Kalou ena no mani dolangan tagan ni men Kalou lebu no matagani kuwa kina tok kimemme buliki na bole no ni bi waru tagani kuwa Kalou ello mas ena kuko ni ello ni ello tam Mika kuni tang na enra pa mataka. Mika kuni tawayang na viewers. Mika kuni na tawayang una. Kimi may wasya batani batani bingkaraka. Nala ko singni kuwa. Rongo tuen dalingi kima miturang na nomuni wasa. Nime una baka patki kimuni kima mimbule na mbule domasu. Kimemimbulan ang bulan ni memibulitan no mani bosa tiko be kima yana be ngauna kirga isu boleh ni no mani bosa tam kina no mani bosa ni ala kimemibulitan matakni kimeminen ganga na Kalou ni kimemitubat ki kimani ni sama ganga utino ku kima na boleh turangan na sogoni ngarabitiku solo tumio klanti kima mina boy boto bate na mon libo turan en kena besi mati en via cabina Kalou mas be kemni ni tutaga tiuni mbula mi kima mi yalun ti kemni na bolem nambulum ni dorbu garabati gona mi sini ni bengarabi kima besi mati rautikin so mas be kemni na Kalou ni suleti gona yalo ni na turun ng bulo me buat tu ni me bulo turang ng bula ni chisu na boleh misarong ada ni masuk matani ko ni karena Kalou ni bakro ngata na biyal bo ando siyamay na matani dai kamna lago tu na benga una kita ngana Kalou ni kim lago tu pat ki kami ni na bulle su ni matani matak sama sulaga bi kim ni turang muni be bakro te kina ni me Kalou gore ni mamas ker mas ni bo bina ker matani ko da betro ko bitinga kina na da muni sangai duwa masuk na matakong wasena bukan total na de Jisu Kristo dondonga na ni mami bakambul dalom dontonga amen Amen. na wali wa na wana na bulan vitu matani ko bo vitu na ram tagi weekend en no da sema mai en mataki dai no da masu ni na buki Kalou en kena daga tagin bira mongo kana ya do mendana mena bakali butaki ya butaki ko bakali butaki non kila ya butaki mena bira ramaso en da sam mata ni mata kan non da tiga bulle sun
ka tutigo nanda page ni kwa tigineso and then preditigo na matagalin matak medo banangono ya ponu ni bina ka buguni be tabindin so entran karaban sigini kwa mon ni kalungat Recording stopped.